هون ji tatileke dirêj vegeriyan. Mala we beşyayên nû ve bi şiklekî mükemmel hatiye rastkirin û raxistin. Her teferruat hatiye hesabkirin. Bêguman hûn ê li rewşeke wisa şaş bimînin û hûn ê tesîrê jê bigirin. Hûn ê merak bikin ku kê ev sürpriz ji we re hazir kiriye. Hûn li hember sürprizeke wisa harîqulade xemsar namînin. Hûn ê bizanibin ku yekî hesabê her tiştî kiriye û bizanatî ev kar kiriye. Nimuneyeke bi vî rengî ji bo fezayê, ji bo dunya û hemû heyînên birih û bêruh re jî mirov kare bibêje. Li fezayê ji bedena mirov heta bi ezmanan, ji heywanan heta bi kurahiya behran li her cî sazmanên gelekî di nav hev de weznên hesas ên bêjimar hene. Çi kesê ku bifikire û aqlê xwe bişoxilîne vê sazmana di nav hev de û vê wezna hesas wê bibîne ku Xwediyê qudret û aqlê mezin ew xulqandiye. Ji nav axa biherî ev fêkiyên rengareng, çîçekên bênxweş, fêkî û sebzeyên bi lezet. Azayên ku van tiştên xweşik fehm dikin. Di hundir bedena mirov de gelek sazwanê ku di nav hev de û bi hev re dişolin. Roja ku dinyaya me ronî dike, germ dike û hesabê ku ji bo vî karî hatiye bicîhkirin. Barana ku axa hişk birih dike. Bêjmar tiştên mîna van ên ku fezayê radibêçin. Her mirovê xwedî wijdan ku li ser van difikirin hebûna Xwedê û mezûnahiya wî eşkere dibîne û pê îman dike. Yê îmanê bîne ew ê ji nêzîktir ve Xwedê nas bike, gava îmanê bi wî bîne hezkirin û tirsa wî jî ew ê hê pirtir bibe. Mirov zatê Xwedê nikarin bibînin. Lêbelê hebûna wî li mexlûqatên wî dinêrin û fam dikin. Mîna ku her esera hunerkariyê hunermendê xwe nîşan bike, heyînên birûh û bêruh jî Xwediyê ku xalqê wan in nîşan dikin. Divê mirov li ser van bifikire û bibe şahidê delîlên xulqandinê. Ji xwe di Qur'anê de hin çeşît heywanên wekî hêştir, kelmêş, mêşa hingif, pîrê û gîhayan, çiyayan, zemînan, ezmanan wekî mucizeyên xulqandinê dike numûne. Maqet li hêştirê nanêrin çawa hatiye xulqandin û ezman çawa hatiye bilindkirin û çiya çawa hatine çıkandin û erd çawa hatine raxistin. Bêguman Xwedê fedî nake ku kelmêşê û tiştekî jê mezintir bike nimûne. Bi vê ya kesên îman anîne
دزانن کو بێگومان ev rastiyeke ji canibê Rebbê wan e. Kesê munkur jî Xwedê bi vê nimûnê çi xwestiye dibêjin. Bi vê gelekan ji ser rê dibin, gelekan jî tîne ser hidayetê. Ew ji fasixan pêvtir kesî navêje delaletê. Rebbê te wehyî mêşa hingiv kir li çiyayan, li daran û çardaxên ku ji wan hatine çêkirin ji xwe re xaniyan têde çêke. Dûre ji hemû fêkiyan bixwe. Bi vî awayî di rêya ku Xwedê te ji te re hêsan kiriye têde here. Ji zikê wan şerbetên ku cûr bi cûr dertên ji bo mirovan şîfa têde heye. Bêguman ji bo komeke ku îman anîne bi rast ayet heye. Ew e yê roj xwe re kiriye roniyek û hîv kiriye qendîl û ji bo ku hûn hesabê salan bigirin jê re îskeh tespît kiriye. Xwedê ev giş hew bi heqî afirandiye. Ew ji qewmekî zana re van ayetan hemiyan yek bi yek îzah dike. Bi rastî li pey hev hatina şev û rojê û xulqanina tiştê li ezmanan û li erdê ji qewmekî muteqî re nîşan di wan de hene. Ev heqîqetên îmanê yê ku di ayetan de tên behs kirin ji bo her mirovê xwedî wijdan wesîle ne ku pê hebûna Xwedê fêm bike û bibe sebebê nêzîkbûna Xwedê. Li her cihê ku em lê dijîn, delêlên ku hebûna Xwedê û qudreta wî yê bêdawî li ber çavê me radixe hene. Çi tiştê ku derdikeve pêş me, peyameke manewî ku ji teref Rebbê me ji me re hatiye şandin, ji bo ku em wê bixwînin. Gava em ji vê hêlê ve lê binêrin, her çiçek mektûbek e. Ji wanê xwendinê zana re ew peyama Xaliqê me ye. Hin heqîqetên îmanê jî îspat dikin ku Qur'an kitêbeke heq e. Hebûna fezayê, firehbûna fezayê, ji hevcudabûna ezmanan û erdê, guloverbûna dinyê, tebeqeyên rûyê zemîn, rêgehên fezayê û zivirîna wê, qeysa di baranê de, tixûbên di behrê de. Heyamê ku Qur'an hate wehîkirin, tu kesî bi van heqîqetan nizanîbûn. Lê belê di Qur'anê de hebûna behsa van ji mirovahiyê re pir eşkere carek din nîşan û îspat dike ku Qur'an kelamê Xwedê ye. Xwedê di Qur'anê de ji mirovê xwedî fikir re maneya heqîqetên îmanê hatiye gotin. Wexta em bixwazin li ser vê heqîqetê bifikirin, mirov kare îstîfadeyê ji usûla qiyas û lêpirsîna diheqê heyîn û hedîseyên hawdora me ne bike. Xwedê ji bo vê sazûmanê mîsaleke wisa nîşanî me dide. Niha ev ava ku hûn vedixwin hûn wê dibînin.
ما هون ویج ازمانان داتینن یا یه داتین امن هگر ما بخستا ما یوی شور بکرا ما ندوه هون شکر بکن آف نیمتکی وحیا کو چار هاور دنیا وگرتیه و لهر دره بهسانی مروف دکاره پیدا بکه پرانیا مروفان و آوا کو سرانسرای حیاتا خو بدخون بلکی قتل نفکر بن هبونا آوه لهبونا و او احتیاج ما اف خصوصیت آوه دچاو مروف ده وکی تشتن جو خبر علی لاده و وکی هبونه کو نلازمه مروف لسر بفکره تیدیتن لی ام دبینن کو آیت وسا نابیجه براست جی هگر خوده خواسته با کاربو شکل آوه و کیمیای وی با آوه کی دن چه بکرا یان جی کاربو آواهیا هوای و گرما وی به شکل کی دن چه بکرا وی وقت تشتکی وکی اوران چه ندبو و هگر اور نبویا کانین آوا شیرین لسر روی زمین پیدا ندبون جمره تنه بحرین افشور دمان هگر حالکی وسا هبویا یان مروواهی دوام ندکر یان جی و ده حالکی گلکی بیزار ده ده تنگزاریا آوه ده حیاتا خواه ببهورتا کو آوا شیرین نبایا و چاندینی جی چه نبا دنیا همی و ببا چول و جبر و غلط درکتا لی هما خوده کانی افشیرین دانمه بسر ده اف لهر دور دنیای بلاف کریه ایجار لگور و حقیقته دوی ام جخوده ره شکره بکن مثالا کو مجبو آوه دا جبو همو کانین طبیعی و جبو همو بندروح و حدیثه انجی مروف کاره بده گش جبو ما نیمتن خوده نه کانیه که دن اکو حقیقتا ایمان ریمه دده و جیجی مهمتر کانیا کو در حق تفسیر کرنا وان حقیقتان ده مرونی دکه اثرین عالمین اسلامی ین بری و ین ایرونه اف مروون ولی کج قرآن و سنت ره تام به اطاعتن گلک قیمت دانه موزیا لیکولین و تفکر کرنا حقیقت ایمانه ده کتابن خودجی تمی حقیقت ایمان درخصنه پیشیا هر مسئله امام غزالی علمکی اسلامیه ده داویا اسرا یازدن و سر اسرا دوازدهان ده لخورسانی حیات خواه بوهارتیه وک مجدد زمان خواه هاتیه قبول کرن مجدد وکی کو ده حدیثین پیغمبر مدجی هاتنه تعریف کرن جبو عالمه کو سر هر 100 سالی تی شاندن تی گوتن اف عالم بناو دنگ ده درسین خوده ده کتابین خوده بفرهی لسر حقیقت ایمان راوستیایه چند نمونه این کو لسر حقیقت ایمان دبیجه اون مروه کو جه نطفه چه بویه آیت که خوده ایجار بفکره حالتی بری چاوا بو یه نحا چاوایه گلو کو انس و جن تف بجون اوه کاربن جنوتفه چاوکی یان گوهکی یان عقل یان قدرتکی یان علمکی یان رحکی چه بکن و بینن میدانه اوه کاربانا جوه هستی رح سنیر چرم و تشتین دن چه بکرانا ایجار للطف و کرم خوده لوی قدرت و حکمت ویا معظم میزه بکن کو چاو مروف هم بیزدکه
چه قاسی هیجای حیرت کرنه یکی کو لسر دیوارکی صورتکی یان خطک خوشک یان نقشکی ببینه دسکنه به حجمتکاری لی تماشد که دفکره کو صنعتکار چاوا اف چه کریه دبیجه اف کاری کو صنعتکار کریه چه قاسی هنر و جهاتی بونه که خوشک و مزنه لیبلی تاوی کو لوی کائناتا گلکی مزن و لوان مخلوقات خود دنیره جی لسر وان و لسر حکمت و صنعتکاری خود ناف کره و دکوه خفلته لعزمانان چه قاس ترک هنه کو چند جاران لدنیای مزنترن جبر کو دورن وکی نقطه که خویاد بن ایجار گاوا سترک وحبن مزنبونا ازمانان چیتر تفهم کرن سترکش بوی مزناهی خوشی بچاوه ته پچو خویاد بن ایجار جویا تو دکاری مزناهی خالق وان و حاکمیت وی فهم بکی ابو حنیفه دماکو لحیات بو دناف مسلمانان ده بلقب امام اعظم یعنی امام مزنترین دهات ناز کرن جه مسلمانان ره امامتی کریه اسلام جوان گوتیه و ده سرانسه حیات خوده جبوکو حکم خوده جمروان بیان و اشکره بکه مجادله دایه اف عالم مزن مناظره وی و یا یک و انکار خوده دکر گلکی به عبرته ابو حنیفه لرخ بغدای یندن رودنشت جبر و دو وقت خوده لجیه کو او وی ای منکر به هفره مناظره بکرانا حاضر نبو درنگ ماینا وی بو سبب کو ای منکر و این لور حاضر تیکون گمانان او پرسان بکن هر کس ده مراخه ده چما نهاد گلو وینه گلو ترسیا گلو دلیل پیدا نکر او پرسن وسا دکرن امام اعظم پشتی میاده کو پیوی بون هات مناظره وان گلکی کیفاوی هات بو کفر و غروراوی بهتر بو ابو حنیفه لیبورین جوان خواستیه و دست بکریه سبب دنگمان خواه جوان گوتیه من و سعید پیدا نکر کو اج رخ وی آلی آوه در باس وی آلی ببم اجی مام لبنده بهیویا کو قیکک آنجی کلکک درکه و وره کو اجی پی در باس ببم دوی گاوه ده من دید کو دارن ورا جو خبر جچیه ورگریان او کتن او دارن کو ورگریان جو خبر بون تخت او تخت جو خبر بون قیک دیسا من دید بیر او بابر کاوه جو خبر چه بون جبو کو از بهتر لحضور وی محجوب نبم هما من خوا آویته قیک جو خبر من آنی ور مناظره وان و کسین لور تو معنی ندان بان گوتنان مناظره وانه کو طبیعت پرست بو و دوز دکر کو طبیعت هر تش چه کریه گوتیه نممکنه تشتکی به ویاوی چه ببه امام اعظم مجزیه گوتیه تو قبول ناکی قیکک پچوک شو خبر بی هستا و سنتکارکی چه ببه که چاوا تو قبول دکی اف کائناتا مزن بی آواکارکی بی خالقکی جو خبر هاتی میدانه کائنات نه اثر کائنات آخوده ایجار مادم اوقاس بلگه و جیل میدانه نه به معنی کو لسر هبونا خوده ام تیکبن مناظره عالم اسلام
کی مزن عبدالقادر گیلانی ده اسرا یازدان ده جیایه وی جی مینا عالم اسلام یندن پر اهمیت دای حقیقت ایمانه ده اثرین خود بانک مروان دکه کو لسر دلیل هبونا خوده بفکرن ده کتاب خویا بناو هدیه الهی ده هن گوتنن وین در حق مهم بونا حقیقت ایمان دنه وسانه اولاد من ده هر ذره کائنات ده هنر خوشک ای خوده هیه هر یک جوان هنر خوشک دلیلن کو مروف به عالی خوده ود بن هر کسی خو بوان دلیلان بگره کاره بگیجه خوده تفکر کور بکه گاوا تفکر تدور داکه و توی بلند ببی بدی و زمان سعید نورسی وکی مجدد اسرا بهوری یا هجری تی قبول کرن دو کلیات خویا کو چشته کی تفسیر قرآنه تی ده لگلک جیان بحث حقیقت ایمان کریه کی جان شاق علمه و هون دخوینن هر یک جه بزمان حال خو بردوام بحثا خوده دکن او خالقیت وی ددن ناساندن گاوا از دخانه که تجه شوشین درمان و معجون مکمل وردیتن و هر شوشه که به قیسه که هاریقلاده و نازک و حتبه داگرتن چاوا کو افدبه دلیل ازوانه که جهاتی کیمیاگر و حکمت ناز و ساجی از دخانه روی زمین کو نزیکا 400,000 چشید گیاین کو هر یک مینا شوشه کنه و حیوان بروح و بروح این کو معجون و علاجن بروح دوان ده دگل کو واناج ازخانه و سوک مزنتر و لکسترن او قاسیجی لگور میهنگا علم طبه یکو ام دخینن ازوانه و ازخانه کو امجره دبیجن روی زمین یکو به حکمت کاران دمشینه وی ذات کو خودی ناو جلاله نشانی مدده و بمدده ناساندن من جارک نیری کو چوکن بجمار چوکوک کلمش حیوان بجمار و حیوانوک گیهاین بجمار کسکوک دارن بجمار و داروکشی مینا من بزمان حال خواه لمانه خوده بسیمه او چه وکیل رنده دگرن جغینی وی تینن بیرا مروف شرط کو جبو حیات وان لازمن وکیل کی وان ایوسان هی کو اف احتیاج دانا سر خو کو هیکن مینا هف و جعینی مادین چه بونه دلوپن آوکه این دشبن هف تخمین دشبن هف و جدندکین دشبن هف بسد هزاران چشید چوکان شکل بسد هزاران حیوانان بسد هزار چشید گیهایان صنف بسد هزاران دار بی غلطی بی کماسی بی تبلیغ کرن خملاندی پیواندی سرراست جهف جدا تبی خصوصیتن کو جهف بین وقتاندن لبر چاوین ما بالخصوص ده بهاره ده به صورت که گلکی مزن گلکی حسان ده میدانه که گلکی فرحته گلکی پرتینه میدانه ده هندر مزناهی قدرت ویده ده هندر به هفربون و وکهویه ده دزک هفده چیبون وان وحید و اهدیت وی نشانی مددن
حتی عصر نوزدان لروج آواجی لروجلاتشی بدینی و خدیناناسی تنه دنابرا هند کس آن گروبن لدر عادت دهات دوست کرن. جا عصر نوزدان و شون و جبوکو و فکره لتمام خلقه بلاف بکن پروپانده که به حسلاتی هاتمشاندن. پروپاگاندا کو هیجی بردوامه کسین بشتاریا وی دکن طرفدار ایدئولوژی و جیهان بینی متریالیستن. پروپاگاندا خودیناناسی کو جه طرف وی هاوردوره و تیمشاندن و اداره کرن به دست فن پیشتچویی و تکنولوژی مدیای و ناوگیهین راگهاندن یندن به تباهی دخن امر وی کاری و په دیگیجن کوملن دورا هری دور. لهمبر و خاپا زمان ما یا هری مزن چارسریا هری به تاثیر این کرنا حقیقت ایمانه. تفکر لسر حقیقت ایمانه جه ترجیح مروف را نهاتیه هشتن. دو قرآن ده بیزاد هاتیه امر کرن. جبر و جبو ممینان تفکر لسر حقیقت ایمانه ین کو همی ده ورزفت کرنه وکی چشیده که عبادته. مؤمن بسایا حقیقت ایمانه هبونا خوده هرگاف اوهه بهتر هیس بکن. صفتن خوده و بلندیا صفتن وی چیتر فهم بکن. اوه بهتر نزیک وی ببن. کسین انکار خوده دکن جی جبر حال بشعوری و نزانیه کو دبس سبب خفلته جدلیل بکری ین کو هبونا خوده نشان ددن رو باددن. داویا وان کسان دو قرآن ده وسا هاتیا نشاندان. کسی انکار بکه او آیتن ما دروین درخه کو دور وروان او جی جه اهل آگرن. اف در جه وگره را چه جیه کی نباشه.